everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories and namhlanje sikhuluma ngeskim sam guys. Niyabona guys ukuthi ke kulezi insuku kutrenda ke istories ka Stanley kanye ke noKhwezi. uKhwezi guys uyedelela lokwangempela ke nje. Ngampela usithatha phi isibindi sokuqhumisa indoda yomuntu ngempama. And ke guys bathi ke namhlanje uStanley uzohamba yo report ke HR ukuthi ke umholo wakhe ufike ke ungaphelele and uHR uzothintana noKhwezi. So nje kuzoba idrama nje enkulu ke indaba kaKhwezi kanye ke noStanley. Uzozagcina seshiya ke lapha kulo msebenzi ke uStanley seya komunye umsebenzi. But nje guys mina into engisolayo ngoKhwezi ukuthi uKhwezi uyamaliswa akamfuna uStanley. Phela uKhwezi ukhulelwe lapha estoryini, but futhi I just suspect ukuthi ke she is pregnant even in real life. Indlela nje abuya ngakhona kulezi ithombe it shows ukuthi something is cooking, yabo. So I think ke it one of the things ezomenza ke bene stress kakhulu ke lento kaStanley uhambe wa umreport. uNkosi ke naye la kuyavela ukuthi usayida ke noStanley uze wapha uStanley imali bakithi ethi wenzela ukuthi ke angamreport ke uKhwezi, but noKhwezi bwasengazuthi akaliboni nje iphutha kuyona yonke ke into ke ayenzayo. On the other side guys, uMapitsi uzothola ke isikhwama ke esigcwele imali. Yakhumbula guys ukuthi ke uThibos wathatha imali wahamba ke I don't know 500,000 or $500,000 ngesikhathi ke uMapitsi ke ekidnapiwe. So wathatha imali ke, so ngazi ukuthi bazoyibusayela ke uKopano ke le mali bayibuyisele back to the Mapitsi family. Asazi ukuthi le storyline sogcina siphethe kanjani bakithi, kodwa nje hey hayi kuningi. Wathi nje uKopano wathi nje makhona into efuna Mapitsi wena uyosho noma yini mina ngiyoyenza. So yeah guys, that brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.